te kemudian bagi te kia ngiat yang tengah yang lalu ya mo te mabuk tang kawai ke jikukan kata kadai nak ketkin ulai mo isaya san hokong kordet ya kitu kibaong babahai basnew ke babah kibayong kibalik kibayong basyai ya berdum ni basyai nangka kordet ya kitu kibaong kababahai kabasnew kababah tong ini pusan dia kata hato kata ka jingwan jong kata ka Marten hangni ngate nga suong tang Uwei ba ka mauluai kamte hi ka Marten la tang nado menbarem mauluai lam bakla umdai Marten bom kita kata hi nagal yang jongi baro nama produk wilayawan sibun ha hentei madan yawan krui ter ngiwan zakat jo kemensian badia kersan lam ba ngin persa ya kajingwan jong kata Marten atau Marten kajing perkela keteng i kamuluai ngimsa desa kawai pateru kepusan bah pusan kata kamat pusan menta kat sebelet ni ong keep India green ma ya kali ke sodong sokun jongi ongin kinne kimi jinjer kam ho jengam tenang ta ke hak environment ni la ya ti ong kat 1 tree plant 10 ti ong kom yo wing di Thung 10TYLLI ho kata Henry Lada kawan kata hai pat la long kumba teluk yang Uwei bat ngiru ni teluk ya kalau wei jung kikut kikti sem da kata kapot da kata kasebok tapi kluk layak op te hato ni kuat ban long kum kita kipukuni hang tei hapa Marten kamet skap jene mong kabor met jong kipukuni kidai kibaklan baser pheba kumboong dan Uwei kena anak Uwei nak sen bahalang uboong ba kipukuni hang tei Marten kilayak lut kim dan syu kila exting te mangi seni om tang ban Shillong pukuni